Kajing bamla asuk ke National People's Party ban penyang kertong Naranikor constituency hakanek election MLA arjar pulai ke ban long hak arpenyo trek mentau benai kelalong penban kajing ku ya ke United Democratic Party hakaba men hak khatwai terik rempang arjar pulai kinoi lam ke NPP Ranikor block bat kinoi lam ke NPYF napo ka thaj warsan lingdo ringkat kilong kme kilawan ban penyeso eladi se ke UDP ban ai kajing kersan pura yau kertong ke parti uba Pius Marwen. Hakane kesngi la priang buram ya kita kinoi lam dau ba Pius Marwen haringkat kajiran lang uba Air Marshal dengan lambat kiwe kinoi lam UDP hakajing lang ka balalong hakas nang wa kaji Southwest Khasi Hills District. Nila kamperkat ba sikata nila yele persyabat i. Anre kala tei ko poringi wangini perkat mai. Namar ba hakajing sneu ko jungi hi wangin boot ya kai PCB kasyam jing e. Awai kelong namar ke parti PCP kadon nyala ke chonga ideologi kaban nakaliang chungi ki pat Kristan ni tang sno atatin banbur ti halor kani kanong rim ba nakaliang ke chungi nila kut chungmut ba nin liap no ya kani keseng kabrim bat nin join no sha ke UDP Katawi galong ba ngatrai baro yang ni gadong katang pada sengoi kentin PGP galong ba berkuat itu kata ila yo akin media kubor ba ka ega polisi cari kam jong ka PGP bat ngapai bat menta galong ba ya dai bani samla rang ba long kumu li jong i kalau wei jong kai kun kikti kalau wei jong ka thai ka jong i se kadang don ka por siponi ia kapan kit panpa namta jongi nasta ban pa wa yakin tin ka ba ong panpa lapan kta yang abangan phai ka longba balai ba ngamot pan ong ka longba kari bat ke jak penriu jongi ka keren pen saba palat ya kapan keren pen hawe dai bersaing hima aga state ka bi jongi ngatrai kadai tang ke UDP palai bagi hapan kendit peneriu ya kini aga jinyu i jonga chimpor sakumpa phau snam kampai tang mentak po election pakatang wan ka roi ka pat pakatang wan jing yata pat jing sisa namta kiri pat jongi na sispa persen kino kersan jong ke NPP berapa persen kilawan ayak ke kersan syaka parti UDP ke jongi ngamong sispa persen berapa persen kilawan ayak ke kersan syaka parti UDP ke jongi mas ndep ketuka file nomination ngala kedu ekini kiro ropa mo yungin matangil arai banya dan makalang tepi haden kasgi skutuni ngalayo banya kedu yakir nongelam naki area wasangdo area rantong area nongrau area paper jongka parti NPP kidon siteng nakaliang kejuki kilong bangila rong kumarung matakasgi siteng pat kiong ba ngin kersan swa ngin sampai tengah rong mlele kan poi kapor mo api siam ya kapor tang ba pila perkersan ngi priang nak pa kejumpi ngila priang yaki ya ka kersan kejumpi kipa pun kinong ilam kelilam pun lem mapi para nong ilam mapi pun lem sarang tong pun lem saput jut rang tong pun lem sanong rau pun lem sarang jalong pun lem saken yong pun lem saere nong nak barok koi pun lem piro nampak pun para nong ilam kadai nem kumpa omanga ka parti NPP kala long kuta banak priang kipa pun kemudian kilawan ayah ke kersan syaka parti UDP ke jungi dia ke parti kongres ke parti TMC tak ke parti PPP karena yang ngampan ngamdan kamban pensai mo ngamdan kamban pensai mo pli mo empat poi syaka no katong belengin keren sipor nak kepta ke jungi belengin sipor nak kepta ke jungi TMC tang kandidat ngintip mamdai utrai konsulsi nang ni na siya tayo tan sila ngas ngote pon election ai tiket hak no kadurung arong gamla mudur syu mo gamla pen mudur syu kay kan nong rim ke jong kiru ngalayat tiak ni ki saus nem riu benai ngam ju ong ba ngim don kam syu ya kiru thamai ban ngam ju ong ba kai no ne ngi ju khang la haman ba le ngaju ong ba ka parti ke jungi ka jing khang kan plibet na ka ba ka jong pi balai ngong ta kane kakam kadai kakam kamdai ka jong asimet
tang kamdai ka kam tang jungi ki bala don lupa handai ka dei ka jengkit kli ka jonga ka jong pilang ki try jo ki konsulsi ki snong ki bahap apo ka konsulsi na kamta ka roi kapar na kamta ki bangin yarap ki baduk ki pasuk ban penpha ya ki imang ki salah kata ka mensip ngim ju ong bangi labiang lalang ong labiang kamut menta kasngi ngamla bendawan hangni ngamla bendawan hangni naman ngaladon ka program jisha ngila pex ka program siapo nongkalong berdirang hanong na atli sautali ka meeting menta kasngi laitali ngala cancel no ngalabu no kawai hangni bet janmit ngabli phai siapo nongkti sibit sanbaji dingamju ong bang ngalabiang baro kiong baka party UDP ya po Karanikor Circle baka don ke jingkermen habangi phaya election ya ka jingjob ki ba kasikmat kiong kirong ba lara pim tre shuru phila job kiong ta henrei hanga hi ngamju ong pa ngamju kwa bang yong ngamdon kam men ya kandu ya ki rirong ba ki long kemi ki samla bet kham ta me ya phi ko ba phila don mensim ban don lang Syaka parti UDP ke jungi. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.